Bakunzi rero bacu, reka tubagezeho urutonde rw'ibiciro byashyizweho bigena inkwano tuzajya dukwa abakobwa hakurikijwe akarere umukobwa aturukamo. Mu karere ka Gasabo rero niko karere ka mbere gahenze cyane kuba wajya gusabamo umukobwa, kuko inkwano izajya ibihagaze miliyoni 5. Mu karere ka Gicumbi rero kaza ku isonga nk'akarere ka kabiri gafite abakobwa bahenze, ni miliyoni 3,600,000. Huye ni 2,580, hanyuma Rusizi 2,540, Nyamagabe ni miliyoni 2,500,000, Muhanga ni 1,400, Nyanza ni 1,380, Rulindo 1,340, Nyamasheke ni iri ku mwanya wa 9 aho ari miliyoni 1,300,000. Hanyuma rero Nyaruguru ni 1,200, Gasibo ni 600, Bugesera 550, Kamonyi 540, Ngororero 530, Gisagara 500, Kirehe 200, Rwamagana 180, hanyuma Nyarugenge ni 170, Ngoma ni 160, Kicukiro ni 150, kandi ayo ni amafaranga y'u Rwanda tuvuga. Rubavu ni 100,000, Ruhango ni 90,000, Nyabihu ni 80,000, Burera ni 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ni inkwano turimo tuvuga. Karongi rero iri ku isonga ku mwanya wa 25 mu kuba ifite abakobwa bahendutse, aho uzajya utanga inkwano y'ibihumbi 60. Kayonza ni 50,000, hanyuma rero Gakenke ni 41,000, Nyagatare ni 30 by'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma Rutsirobo ni ubuntu, Musanze bazajya biyishyurira na dote. Rero ni ibingibi ni urutonde rwasohotse turimo tubagezaho. Reka tubararikire kuzakurikira andi makuru yacu tubagezeho, andi matangazo aba agiye asohoka avuga kuri ibi bintu. This is fake news.